Laheri Rabi litonni shongno daktin justice rani nangna area ke kotar choba engna hini shaka DSM ni tang functional development shak bai thami hawa ti brazil rok justice maya ngi tongkha sal kolok maromoi tabuk ni IFFT te BJP haste nakol phangbo ti prasarong ni manthai shokta na tui shnamani mungsa sakthar mungkrui nukja Laheri deborma Rabi te litonni deborma ni nog ni borok rok tabuk phana justice maya kho borok ni nukhung ni borok rok khalogoi tongkho borok ni sajak sajrani justice bufrumana hnoi DSF tiprasa hamkrani bagai samung khlai tongo Laheri Rabi tai litonni justice ni bagai haste naikol phangni thani deputation rekha fiaba tabu phano mungsa justice mayakho tabu katal haste naikol phangni thani wo Laheri Rabi tai litonni nukhungni bororongno dakti khlai justice rani bagai shaka DSF ni tang functional deborma Rabi litonni tai Laheri ni nukhungni bororongno justice rimaya ke kotor choba engnai hinoi haste ni naikol phangno khorong tese shaka mojang sunil deborma blessing one was is a cop tamon kai katal sarkar khamani ulo jengwan chomani kaisa law and order system change ngan hanin kebat jeng mutuman tawo sini bukhok Laheri debroma May maso bo big bazar incident ngai suicide khanyan bo compel ka suicide khai bo thijaka amon ti a time ok jarawa kabam borong sung candle choklai bini thimani protibad khalika phiaba chin borok kitakhan pogoi thango tabuk jatna sung siring sarak sarkar bino compensation rekha 5 lakh plus CI jinja go ya parika nenyo case no sung asa chomani case kaham solwan nai tini 6 months lai chongka tabuk jaras kono action na jagya je jaga already boom khoi complaint khaijak big bazar authority auxiliary school ni against binim guardian sarkar assurance rika sung mukha khai chongmani je tabuk lai agin kahai case of pending tongla khani pia tabuk sara PSF rok sung 2 times CID office thangka borok sung last 2 mas sung thangmani ulo sung sawo te 2 mas sung ulo phaidi amon bore sung action nanai te sung naikya tahal jar pune action grei pogoi thanga jotono gabun bagi TSF totally condemn khayo sung sinana ngoje soro Laheri bukhok Laheri bo sachungya sing amri sagam nukaje Rabi litonni je jaga mandayot jarainyawo mande thang tongfru horo borok batharjamani ab batharjamo tam khairi jaka accident case abonti je jaga eye witness khorsa tongaro dosramni bo saki bodna raji tongo a case no ama haikenyo kholoboi painting khai ta khojra singamon te ajarawo kobama movement khai Rabi litonni bagi CBI chani ta kono action rijai gichini boro rokai kaisa incident ngo amse sung koyekdin segang munoka pujan kalu sansani jini bichar tirpra te shodir tirpra udoi pora bara tongmani bichar tirpra na boro post out hoi ek khikle hoka kapal ka hamngai bo banchika bo boro against club ne against bo case rika case uta bo pending gama sung priyanka riyang kabama tong chini case to ka changi borok pending han chori chini case na ka changi kono action na jagya ching tipra sarok sudo at kotong simi kok salayo competition candle rally kheleyo yaba chini result 0 jeng TSF jotonan koyo ama hai issue sungjonan thanjaga movement khaijai jengle jeng jemai asu jeng khai jongo jeng borok jeng sabsamai jeng compel khaijai movement khaini ni chini rang khoros khaini bonglile kisa jemon santono bumi gama hai kobong issue ba khongsa CBI ru kobong romjabo bong case ope chini case ka tang romja yana na jeng deeply one shot iklayo jeng tabu of through a channel to jeng one khayo je joto case pending tomni Laheri ni case ta tari action ajanang thu bichar tirpane case na action ajanang thu te Rabi litonni case na CBI jaga refer khanyang thu haya kai te project hospital TSF sung joto no jeng tin movement ring nai TSF sung step na nai joto ready tongna boyang koyo TSF ni GS sungai jeng joto borok dofa sung bujana nangthai sini case kun japhona sung result maya abun bagai jeng channel ti jeng one khayo je taratari joto সম্ভব action ajarang tho ama haiki khiklai ta tori tho jeng nangkhakai
next month ni sin movement start khani ge jotonan koine chi movement no